All India Radio Imphal medium wave meters at home somli point khat kilohertz get som galani le FM megahertz ale thum point nga panong ki pong khia paite program hi tonin Thuthak Lakkhawm Simna le Tuansonmung Lawmte Phatna La Ngaihkhiakna zong nei dingo tuna masapenin Tuansonmung Lawmte apan Calvary Mall sila ingai dingo COVID-19 dona a frontline worker te na sep pan pi in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a pan la zel in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kik te ten bol mai loin thu hoi le ma ban la met na to han thon zo in heinat na ve kha le quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India. All India Radio Imphal Thangchinlian Guite Thuthak Lakkhawm Sim Nagaland COVID-19 ziakin to kalsungin million sina to ko zana case thak som nga mu som to ketonin avekin active case sagi som li le li phata
to bana COVID-19 ve mili ten dam na ngawa dam teng teng zanga somli le khat phatao Nagalena coronavirus ki belap zela Kohima district a tunia panni sagi songdai ding total lockdown pannono Dimapur administration in leng tunia pan nigiat songdai ding shutdown pantao official tu swakin hongtong ding ogas ni tan total lockdown sut zop heading chain puang he Assam Toiliana disaster response team 10 mi sangsom giat val munbit zo to hiao Air News Talk so State Disaster Management Authority Project Coordinator Pankaj Chakraborty le Program Officer Creeper Jyoti Majumdar ten COVID-19 guideline tung tona relief came amte et Lakkhawm hidan puango Amau relief came mun za somlia child friendly space honkhia kaumbana Education Department in Tuamun tia online class ne pe hidan kenu hi Assam Toilian in Lakkhawm ni legok val hi boya tuni tanin mi som kwali sagin sina tuak tau he Meghalaya zanin naupang kumthom ding mi telin state danga hong ki pandeu ngen som ngale kwale quarantine center apan staff ni bana BSF personnel te telin tuanat na veimo swa thakinomo aveka gom khomin active case zanga som ni le sagi pha hi Is Khasi Hills civilians somli le gyat le BSF migok telin tuanat na veimi som nga le li phatao Silonga veng tom toma COVID-19 positive case muso na te containment zone puanino mo West Zantia Hills New Hills Zawaya positive case khat muso thakam to ketonin containment zone puanino hi to containment zone mi pi te lut phallo hi bana Asunga teng tele kwama port sak hilau he Is Khasi Hills District Magistrate in Tunitak zan kimapan hongtong ding nilai ni zan kimtan silong le se vela curfew puang to hun sungin total lockdown zat hiding Is Khasi Hills a singtang hwatia July som ni le sagia pan August ni thumtan ni tak dak kwa pan night curfew ko hiding he zanin not sikima Khwani te kwama toki kom to thailo dia mensim thupi takom siakin India Air Force ten helicopter in anek dingo thil tom vakhiau Air Force helicopter ten sakyong le pentong vlesa damdoi le nek ding che tom vakhiawa to khoni te apaita tu khani soma pan kitol ngalowa fuazuk ge ge siakin mensimin lampi le leite anatai sevek he Asama zantanin COVID-19 active case sangsagi zakwa somnga le khat le hospital a pandama port sak singni sangthum le somnga le nga phatau State Health Minister Himanta Biswa Sharma zanitak tana case mu swathak sangkha zakhat somguk le nga phai dan puanga gawati apan jathum somnga le thum le golagata pan zakhata hi dan puang he Mrs. Sharma in mi pite kyanga Dam thei na to kisaya kiven di dan te strict taka zoiding in zonget na nei he Tonia dia Thuthak Lakkhawm sim khiak theu yai tenga hi abana zi Tuansonmung Lawmte apan o mang thang te chi la ingai non ding ho Ki ko hilong mo wa miang gam te sia la di o hatiak na kan sa di to ban hon de o to di nang na ki man ya
Fatima Piding Wahia Wamel Gamte Jaladi Oh Kiana Bagsag dito Panonde O Tuadin ng Nakimanya Ding hinang kimani Wamel Gamte Jaladi Oh Kiana Magsag dito Panonde O Tuadin ng Nakimanya Wamel Gamte Oh Pathianni Bagsag dito Panonde O Tuadin ng Nakimanya O Tuadin ng Nakimanya COVID-19 daw na frontline worker te na sep panpi in la Paite dan siamin Thuzaw the zak tu in pangken Thubel chian dol le thudik na thei na ding in Ministry of Health and Family Welfare website apan la zel in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in heinat na ve kha le quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke Thuswatu Ministry of Health and Family Welfare Government of India Malaria, dengue le Japanese encephalitis na natiapan ivekun kiveng bitni Inmun ahi kele inkim le pama thoka ngom the na ding tuivun na mun te ahi kele tuivun the na ding munom lo na dia pan lak chiat ding ahi nalupun chiang in thosilen jang te te in ahi theilai le thokang ki ke saklo te te somin chisa hosik na ne nge nge le kiet sang na mun nai pen asa ahi kele solkal dam doin khata malaria le dengue nan na hi yam chi kien sak pa in Japanese encephalitis kilat dana hi le hosik luna lungsim tol le the na mang chi te ahi to bang na na ne le dam doin lian te zon pa in la kien kol pa in Thuswatu State Health Society National Vector-Borne Disease Control Program Manipur Injaya Omega Hoiti Dai Ken Nei Hile Kanom Ninchia Angai Patil Le Kel Nei Ma Song Le Mam Chris De Lowing Kamanom Kwa Loading Ni Yai So Kadu Tu Sam Tenani Topa Enon Pang Manam Ko Dam Lai Elen Ko Kwa Kye La Uso Bring the Kali Lo Mang Kim Nei Tu Nei Saman Pa So Om Lo Hi Mang Chris Wai Na Len Simna Kamuta Mong Telen Lom Na Kaya Pulta Kedin Kandunna Krisa Hita Mang Chris Yakyain Sila Punna Anita Yai So Kadutu Sam Tenani Topa Eno Pang Manang Ko Dam Lai Elen Ko Kwa Kye La Uso Dingan Pa Nei Lo Mang Kim Nei Tu Nei Saman Pa So Om Lo Hi
pi in la mi te sin te di in ma tuam sa ki mo ke la pan koi nom ta hi na zon nam to i pai ko sel la pe na hi lo mo dai so ka tu sam te na mi to pa en ông phong ngã nắng tô đắm lại lên phố có kia là u sầu tiếng ngân ca đầy lâu mong kim này tu này sao văn hoa gió ông lâu đi con lúc cất khô in con lúc pin la mi te sin te di in an tuam sa ki mo pe la pan koi tuam ta hi na zon nam to i pai ko se la pe la hi lo mo yai zo ka tu sam te na hi no pa en lo pang ma nang to dam lai le ko qua kia là u sầu tiếng ngân ca đầy lâu bóng kim này tu này sao man pha gió ông lâu đi bóng kim này tu này sao man pha gió ông lâu đi dai so ka tu sam te na mi to pa en ông phong ngã nắng tô đắm lại lên phố có kia là u sầu tiếng ngân ca đầy lâu mong kim này tu này sao văn hoa gió ông lâu đi con lúc cất khô in con lúc pin la mi te sin te di in an tuam sa ki mo pe la pan koi tuam ta hi na zon nam to i pai ko se la pe la hi lo mo yai zo ka tu sam te na hi no pa en lo pang ma nang to dam lai le ko qua kia là u sầu tiếng ngân ca đầy lâu bóng kim này tu này sao man pha gió ông lâu đi bóng kim này tu này sao man pha gió ông lâu đi All India Radio Imphal Jingchen Thuthak Lakkhawm Simna le Ngaihkhiakna la Tuansonmung Lawmte tak non tel khom teu ngai na bana Prime Minister man ki bat ngai na zong nei dingo Toni tak lam dak le minute som le gin to ke toni nyun o beita mun cha paite program ngai teng teng om nuam le mang pha